ایرشن امریکا بو سر بنگهن چکدارن حزب الله لعراقی و تایبت آرمانج کرنا دورداری قائم سر به پاریزگه ها انبار و کارودان مازن لپیخوا آنی نوه لجادا هرما کردستانه خلق دخازن امریکا پتر لسر اوان گروپا چکدارن ایرشان انجام بدتنو جبرکو وکو او دبیجن مترسی لسر هرما کردستانه و عراقی هنه دەستپێک ئەوبەتی ئەم کورد وەک ملت ئەم دژی شەرنە منطقە و هەمیجا سەر کیشوڵات یان کیشملەتی بیت ئەم حەشاشتیەکەین پێیڤژیانێتی مەبێت هەی ملت تەنە و ڕحەت بژین بەس ئەو ملت یان ئەو هێز و لایەنێت سیاسی بێت بنە ئەگەرێ شەڕی و تێکدانە منطقەیەژی پێت بیە دەستێک سەرۆژدە هەبیت نهێلیت نەخۆشیە بۆ چ جیران و تێکدانە منطقەی هەمیە بکەن اروسا خلک سویل دبیجن عراق برانبر کریارن گروپین چکدارن حزب الله یا به هلویسته جبرکو چندین جارا هرما کردستان آرمانج گرتیه و حکمت عراقی بکریار چه هلویستن وسا نینن بجد عم دلگرانی نفس رو خل هبلره دون آن کردستان دن آن عبید دن هم دلگرانی چهار سرینه برسف چهار سیه هکه و بردوام بید و اولادت عادی ضعیف بن هکه لیده دا جی چکی ام نو که بگوید لپت عراق دو لپ ایران دو ترکی دو هر یک برای خوبیت زاربیل کردستان دن اول دمکی دا حولاتین وکو طیب سعیدی دبیجن فشارین لسر هرمه دکیم بن اگر امریکا بردوام بیتن لسر ایرشن خواه لی حکمت عراقی اوان ایرشا ایدانت کتنو دبیجید اوه بمپیکرنا سروریا عراقیه کاوا عمر دنگ امریکا دهوک